Апама якылманым жарыктангым ден соолук бакыт берсин жаратканым деп Ысыкөл облусунун Ысыкөл районуна караштуу Чырпыкты айылынын ардактуу тургуну 2 кыз 3 уулга татыктуу тарбия берип өстүргөн жана 16 неберенин сүйүктүү чоң эне тайнеси Жапарова Жумабүбү апабызды 6 июнь 70 жаш сыйда жүргөн маарекелүү курагы менен куттуктайбыз. Кут болсун курак жетимиш кубанып турган кезибиз. Кудайым колдоп барууга кылымга шашпай жетиңиз. Кадырыңыз бийиктеп зоолуңуз артыла берсин. Бекем ден соолук өнөгүңүз болсун, бакты талай жөлөгүңүз болсун. Кылым жашап кызыктуу өмүрдүн кырларын аша бериңиз, узун өмүрдү урмат сыйлуу жашай бериңиз деп балдары Салтанат, Марсбек, Перизат, Уланбек, Мелисбек жана күйөө балдары келиндери куттукташат. Sağыныç gölüm geçemin, tırışı barın çengemin. Büröktün susun tavalsam, enekem sizge beremin. Enekem sizge beremin. Enekem benim baylığım, geçmeniz susun kaygının. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Ömürdün gülü sol olsun, jaratkan bizdi koldosun. Başkalar kapa bolsa da, enekem kapa bolbosun. Enekem kapa bolbosun. Enekem benim baylığım, geçmeniz susun kaygının. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Kadırın bilem enenin, kadırlap sıylap kelemin. Ak süttü ak taş kıyıngo, uşulur sizge belegim, uşulur sizge belegim. Enekem benim baylığım, geçmeniz susun kaygının. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Enekem benim baylığım, geçmeniz susun kaygının. Al param sizge ak joluk, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Enekem benim baylığım.